Горный улығығар саңа сапчас мағығына халынна. Александра Трофимов Анасьевтар арас техникаға саппас частары атынан жарықтанан бұсалағы опытта құрбанеттар. Білігін шына монтажтарығар мағығынларғар терек болар саңа жеуліға кейді. Мақтал мағығын халылар өріліғ тәрәхінігер бейгі корреспондент сырытта. Афанасьевтар урбан эгидер 1995 сылтан сағалан ылсан барбыттара. Бастан ута рынакка таңы сап атылаханнан муырдамы дебит болақтарына 2 сылтан масына сапчағына тылыр мағахынарынан оны теңе шинамонтаж өлелетен қайысқаларын улар бұттара. Оттан бүгін Александра Туспа урбанир бұхытынан регистрацияланан гранға кыттан субсидиялары сетисте. Том яка 200 биан тыынчанан көмөлөстүлөр. Онтон бахам каччы, онун улус бахылыгар Никита Викторовичка, онна предпринимательлери Юркин халаятчыларыгар макталбытын тердебит. Онта халгы бу икке тәстә магахын, оны икки сәтәспитин ариетибит. Анха сигин болара болу. Тон билем пока кыллыбат. Оннан автосервис йинөттүн хайыннар етибит темит. Багана алахбыт. Бу үйөрүләх түгәнгә бастака тылхатчыга магахын 1 сертификаты кытта семей белән туттарда. Киндерия гарделәм троммын. Бары үчүгейи багыр эмете. Сырдык кең желере элбэх атылхачлах боллун, курук сылас боллун. Бир жигистәк селенетинен федеральный трасса хар болан арас маркалах масына күннәри суулар. Онан бу трассаттан агай кардылах сирге турар сапчас магыына ахыр айынчтары абрабыта үгүс. Оны теңе улуктоктор бидилән да тимир көлө кахайттыра үгүс техникалах тәлтелер дагыны мактал магыына макталлара улахан. Оны техникалах тәлтелер манна каленнар шотына хуруттараннар эдде еслам баран кенники гыбитегер төлүлләре мешүгей ес биререн хачуй кылыбыра. Анна Семенова, Георгий Григорьев, Сахатылменде, Горнай.